Good morning and welcome back to Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. You're now tuned into the #1 hottest radio station in Bujumbura, 94.9, baby. amazina yiwe yitwa Apôtre Appolinaire. Kare mu gatondo Urazindutse kare mu gatondo. aririmba Ay, numva batazira. bavuga ubukuru guhoraho Imana n'icubahiro biva hejuru. Indirimbo ridamushe vose kumwe na Appolinaire habona Imana. Indirimbo bise Haleluya. Bimeze gute kwa Appolinaire? Ni nyuma yo kugaragara ataboneka mu muziki w'u Burundi, avuga muri gospel. Ariko amaze imyaka irenga hafi 10 asa nk'uhagaze gato gospel, yigiriye kuja kuvuga ubutumwa bw'Imana. Abona ko yavuze ati Imana yabwiye ko nshikana ubutumwa bwayo kure, yaba nshishije mu ndirimbo canke nshishije novuga mu gutanga ubutumwa nje imbere y'abantu basigurira byose ndabishoboye kuko ni Imana yashizemo. Amaze kwega kuririmba Redemption Voice iramufata ukuboko kimubwira iti nyakubahwa papa wacu, papa w'umuziki wacu, papa w'umuziki wa gospel gushika ino saha dukunda cyane, ntizohera ngaho ngo kuririmba ahubwo ngo udutera iteka urimbe mu ndimbo basi imwe yacu uzobukoze. Abaza byimvira bankira mu nyuma Apôtre Appolinaire habona Imana avuga ati ndavyo ngiye bikomera kwa mwitanga nka Redemption Voice ikajenze ndabasupporting iyo ndimo ndayije mu nasi yindi no ndirimbo muko murumva yiswe Haleluya. mu mitima yacu. Apôtre Appolinaire habona Imana numwe mu baririmbyi afatwa nk'umwe yashaka kuzana ihinduka mu gihe wa gospel gushika ino saha. Afatwa nk'umuvyi wa gospel mu gihugu cy'u Burundi. Abona ko abantu bose gatandukanye gwera ba Duduti ba David n'abandi gatandukanye ba Fotra bose abwira ngo kugira cyo kuja mu mudiyo wa gospel kuririmba gospel nuko twababona mukuru wacu Apôtre abikora neza habona Imana. Inyuma yo gukora iyo ndirimbo kumwe na Redemption Voice, indirimbo bisa Haleluya, yavuze ati bwa bundi abacankeneye bacankunda no mu muziki ndashaka kubikora kana ati ndagenze gute nizorera ngaho ati giye kwategura igikorwa kidasanzwe cyane ariko yacadutegurira album idasanzwe cyane yise ubuntu bwawe album. Ni Apôtre habona Imana ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Jeannette habona Imana. Umva yuko ari umuryango w'abarinzi gusa. Nzohora ndabivuga amajura arabizi ngisi turaririmba guhora ugira neza. Nta yindi mana ihwanye nawe. Nzohora ndabivuga. Oh, haleluya. Iyo ndirimbo yanje. Hey, oniko iyi album yise ubuntu bwawe album ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yise Jeannette habona Imana. No guhimbaza. Oh yeah. Haleluya. Iyi album igizwe n'indirimbo zingahe rero? Nizagute? Indirimbo ya mbere yise Fizzo umutekano ni Apôtre habona Imana. Indirimbo ya kabiri ubuntu bwawe Yesu. Ya gatatu ni ndagutazira mwami ari kumwe na Jeannette habona Imana, umutambukanyi wiwe cyangwa umufasha wiwe, umugore wiwe. Guhimbazwa ni ukwawe ni Jeannette habona Imana wenyine gusa. Apôtre ngana urimwo ni wowe senga, yanditswe na Nikiza David, iba remixed by Appolinaire Apôtre habona Imana.
ariko yanditswe na Nikiza David mamuzi asanzwe ari mu gihugu ca UK Bwongereza, ariko maze kuyandika heza Apôtre nawe aririmba indirimbo ese ni wewe usenga. Vyabaye bisha ni Apôtre Appolinaire, ni muzima Apôtre Appolinaire, yindi ndirimbo byose birashoboka Apôtre Appolinaire, umeinuriwa Apôtre Appolinaire. Nabone ko Janet Appolinaire yamutse mu ndimbo zibiri zonyene gusa, ni guhimbazwa ni ukwawe, ni wenyene ubwiwe nta wundi muntu bari kumwe ngaha, cyo bari kumwe kandi indirimbo arimbe na Apôtre Appolinaire, indirimbo yise ndagutazira mwana. Audio yakorewe muri MA Production, niho zakorewe mixed na mastering Aaron Tunga. Bisha kudavuga ngo Aaron Tunga ariko ngani Aaron Tunga, ariko ni Aaron Tunga. Abone ko ari umwe mu baririmbyi cyangwa mu producteur basazakora bidasanzwe cyane, si tubafasha cyane abaririmbyi ba gospel muri rusanga basazakora ama production cyangwa ama mixed na mastering indirimbo nyinshi za gospel basazwa mu gihugu ca Kenya. Video twazakozwe na Landry SB, abona yuko ari album igizwe n'indirimbo indirimbo 9 collabo zibiri, ako ari mutamukanyi wiwe hamwe n'indirimbo imwe yo mutamukanyi wiwe wenyine gusa, ni Apôtre Appolinaire Appolinaire. Gatondo nuva baririmba nuva batazira bavuga ubukuru guhora Imana n'icubahiro biva hera hawe. Haleluya, iyo ndirimbo yanje gushimye kuvyo wadukoreye. Good morning and welcome back to Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. You're now tuned into the #1 hottest radio station in Bujumbura, 94.9, baby. Goga kamagire, gakamagire she. Monia fleur, Monia fleur. nobody fresh, namaiki, nobody high, fantaniso, Kadumba di fresh mvandi high, dibiswe high ya Monia fleur. nanyoiki, nobody high, nobody. Ndi bakozwe na Baby Bass, How I feel video kogwa na Landry SB. fresh, sinshaka kandi ka fanta, navyaga fanta, ntabona sinzira, ntabona ikibitera, Ni Monia fleur muzi ko yacemo ko bagiye atandukanye, benshi bagiye atandukanye bamufashije mu nyuma atavuga ati je wanda bihevye kuririmba, mugasha wana nshuti yabo samubwira ati no ku mpano ufise niho kwicanga ubihebe, kuko turiho tuteze ko ibintu byinshi mu bakoga mu muziki wa 1957 bandanye ukora yacemo ko ya Peniel bava muri Million Makers. wallahi la ilaha illa oh navyoguta nano kuryama Yacheka amaboko ya Pechi B Nation, abana ubu yamufashe mu byinshi, yamufashe kwandika indirimbo by the way, yamufashe n'ibintu byatandukanye biba bafite na YouTube channel yiwe n'ama Facebook Instagram aziwe. Ibintu bye byatumye Monia fleur avuga ati ndavye kuririmba, nuko team ya Pechi B Nation abone ko wacu afata ama account ya Monia fleur, ndavuga YouTube ziwa azifata, abone ko yafite YouTube yageze ku ababone ngafi 220 na yafite Facebook ifisano abantu bari 240 na yafise kandi na Instagram yiwe bacha bifata, amaze kubifata atavuga ati jewe kabisa sibo kuno tanga gushasha wapi davye muziki shagiye kwira mu gihugu cy'u Rwanda, baza gushika mu gihugu cy'u Rwanda, umwe mu producer akomeje mu gihugu cy'u Burundi inshuti ya bose amubwira ati ugahe muziki ahubwo bandanye ko dufise vyinshi ibiri nyuma tuzogufasha kandi nawe ufise vyinshi cyangwa muziki w'u Burundi. Aramwumvira acasohora indirimbo zibiri mu gihugu cy'u Rwanda na Falawo n'izindi zitandukanye, abantu bamwakira abantu neza bati wow kumbe cyari mu muziki reka mbandanye nkora cyane ko abone ko abashyize n'umuvuduko udasanzwe. Ati bize gute rero ni nyuma yo gusohora indirimbo high imugo murumva yabose ama comment asanzwe menshi cyane, ni indirimbo navuga ko yamushika kundi ruhande rudasanzwe cyane,
gakamagire abona ko umuririmbyi Big Fizzo Mugari Desire Maigre Mempeza CEO wa Bantu Boy somera isose gakamagire yaciye aja muri kujya kurujanya abizinye gukomanta ku manu uzeye ku account y'abantu ku basanga benshi badakunda kubikora ko Big Fizzo ari video ndirimbo arengegwa avuga ati nivyo hera ngaha je no ndirimbo wapi no ndirimbo yarenze kabisa no mwiga afite impano zidasanzwe Big Fizzo posting avuga ati let's do a song together Monia Fleur isamusa collabo Monia Fleur ndavuga Big Fizzo asaba collabo Monia Fleur urumva yuko zabidasanzwe cyane Monia Fleur yasoza mu gihugu ca Kenya munyuma Monia Fleur amaze kubona iyo post acavuga ati ngo ni Big Fizzo cyane n'uyundi araba asanga ni Big Fizzo yanashaka gusaba iyo collabo ibaze isabe ku mugaragaro asabira wazi pameze kwinyegeza bya inbox no social media nyene muri comments kuri YouTube amubwira ati let's do a song together Monia Fleur ashaka hashtag Monia Fleur Monia Fleur nawe yabibonye ati nivyo kwijana ko chavuga ati Monia Fleur arandika nawe ati Big Fizzo I can't hide my feelings for Riri shaka guhisha feelings za guhisha navuga umunezero mfise sishaka kuyihisha let me just cry for 1 second reka just ndire idwasi ni seconde rimwe hari umuntu ashaka gukomentinga ku bintu byawe cyangwa ashaka gusupportinga ukumengo wakora amosoti Big Fizzo gusupportinga Monia Fleur n'ibintu mbona ko Monia Fleur yavuga ati je sinzi ko vyopfuye bibaye ubwo Monia Fleur muri vyimushasha cyane uko bikasana imyaka 3 imaze ari mu muziki w'u Burundi ibaye imyaka 3 canke ine ariko Big Fizzo afite imyaka 30 no muziki wacu urumva ko ari umuntu nk'uyo muri agent ahubwo ati gusa collabo nekidasanzwe cyane nyene acavuga ati reka mbanze sinisha guhisha ibintu muri zero office reka mbanze ndirimbe ko ndakwishura uri Monia Fleur acavuga ati you always show love for your followers artists you get pure yavuga ati you always show love to your fellow artists you got pure heart you got pure heart ona yuko amubwira ati wa mu miss yose werekana navuga support rero nako nabwiye amakuru ya Monia Fleur na Big Fizzo ubona yuko ari message ubona yuko Big Fizzo ashaka guhereza Monia Fleur nyuma kuvuga ati kandagweze inovuga ino collab ubona Big Fizzo Monia Fleur yisho Big Fizzo amubwira ati Big Fizzo I can't hide my feelings for real let me just cry for 1 second take and ndimwe yamutse you just you always show love to your fellow artists you got pure heart atufise umutima mwiza umutima w'igitangaza I am up to that jewe no kuri ndi ready to receive the blessing from above utujene kuri tayari gutora your blessings ziviwawe then now I feel nyuma y'ivyo rero ni Monia Fleur cyaboneka muri studio ona ko cyaboneka muri studio Bantu Boy ajyamye hasi anako akora indirimbo anako akora ama challenge akubona na Big Fizzo Mugari Desire Maigre Mempeza abona ko kubwira ngo je nyuma kuva amakuru Big Fizzo agiye gukora collabo nanje acefata utemikire bamwe ucaka yasanzwe yibereye ku karuko aja gukora iyo collabo na Big Fizzo shabifako izihora mbona riso Jenova zenda kusaza nobandi hai napfa wallahi na Big Fizzo buye kafasha badinje gatandukanye nukuvuga yuko afise n'igine gitamo n'ikindi collabo kidasanzwe kinini cyane cyagutse kumwe na Eddie Pro ona indirimbo nyine ya Big Fizzo nyine ubwiye nano kubyama numva ndi fresh na maiki numva ndi high fantaniso numva ndi high nanyoiki numva ndi high gakamagire umwasira utume gakamagire inyota ikakwica gakamagire tusomere sose tuva kwa Monia Fleur na Big Fizzo umwe kweko avugwa ko dusimbira kuno mugabo Number one hottest radio station, 94.9. Nobody fresh, Namaiki, nobody high. Fantaniso, nobody high. Nanyoiki, nobody high. Black FM, the number one hit radio station in Bujumbura. You're now tuned into the number one hottest radio station in Bujumbura, 94.9, baby.
It's your boy Dramati nime kuboneka ku ifoto kumena kireko akira bivuga ko agiye kugwa indirimbo idasoza cyane bari kumwe yo ndimikaba yamaze no guhera by the gushika ino saha Omo Dramati aticara kigwaticha ni hariyo n'indirimbo by the way indirimbo novuga yuko kiri mwibanga cyane ariko ijya guhuza abarinzi bashika bane ndavuga Dramati kiriko akiri Big Fizzo na Double J bamwe bahuze muri Bantu Ball mu ntumbero yo guha ishema umuziki w'Uburundi. Dramati ubona ko inyuma yuko akoze amateka menshi cyane avuga amakolabo menshi atandukanye mu gihugu cy'Uburundi mu Rwanda yakoze show nyinshi cyane nyuma gukora indirimbo madamu ariko yamufashije yamubereye indirimbo nziza yamuhiriye gushika ino saha n'ibikimuhira yakoze collabo zitandukanye amashow menshi ubona ko agiye gukora indi collabo n'umu DJ akomeye the crazy DJ mu gihugu cy'u Rwanda naso ni DJ Phil Ayo indirimbo yakozwe na Element LA video kwa na Simbiz Naila Usuyu munsi girl show me that you care Call me your love I'll be your love Ndimo so Shakira Wale kwa ndimbo mo DJ Phil Peter by the way mu Rwanda ari kumekana na Daddy Andre cyo na Dramati Daddy Andre ni mu Rwanda Uganda so umunyarwanda Rero ndirimbo mwitege cyane vuba cyangwa kugira ngo igiye kuza coming soon abagabo bahuye twazi ko abantu bakora amahitsi gusa Phil Peter Dramati na Daddy Andre na nabwo ko agezwe cyane mu muziki wabo ndavuga mu Rwanda Dramati no muri ndabwo ko agezwe cyane ari hit ndavuga mu gihugu cy'u Rwanda DJ Phil Peter asa n'umesha ko mugenzi wacu kuri Isibo TV kana mu DJ yo mu bare cyangwa agiye atandukanye kana mu podium mota kana muri nimvye kana agezwe mu gihugu cy'u Rwanda Daddy Andre mu gihugu cya Uganda bamwe mari nivyo bavuga ko bakoze amateka menshi bakiriko rero n'indirimbo tuyitege ko ibintu vyinshi cyane Shiri mumu give me kiss to your heart Nifuza kwibona mu maboko yawe N'inshuro nyinshi nakunze bigahomba Gusa uyu munsi ngo n'inshuro nyinshi nakunze bigahomba ariko gusa uyu munsi bebe Mukaje cyo kumakuma dusavye nayo bona yuko ngenda babwira no guruma mu telefone mudomagara 66 nawe ma message ngenda basura mukanya no ngenda babwira amakuru mwaduteguri mwadusavye tubashikiriza ayo kandi ndamuna duhamagara tubanda tubabwira amakuru mwadusavye tugamuna duhamagara tuba mu ngo telefone mwaduhamagare mutubwize twifuza twobabwira mwifuza